Video yang diunggah di akun TikTok dan Instagram @lerusika milik bule wanita bernama Valeria Vasilieva mendadak heboh dan menuai kecaman warga Bali. Lantaran wanita itu dinilai menghina dan menuduh polisi di Pulau Dewata korupsi. Ungkapan wanita yang ternyata Miss Global 2022 asal Estonia ini tercetus usai dia ditilang polisi akibat melanggar peraturan lalu lintas saat berkendara. Bahkan wanita yang disebut-sebut berada di Kuta Utara, Badung itu tak segan mengumbar kata-kata kasar. Dalam unggahan berbahasa Inggris tersebut dia mengatakan kalau mau liburan ke Bali harus siap-siap karena polisi akan menghentikan di mana saja untuk memeriksa dokumen sampai membayarkan semua uang ke polisi korupsialan ini. Valeria juga dianggap menggiring opini publik dengan mengatai polis korupsi. Namun setelah videonya viral dan menuai kecaman, Valeria segera menghapusnya. Dia pun langsung mengunggah video baru. Dalam video berikutnya dia mengatakan meminta maaf soal komentarnya tersebut. Dia tidak bermaksud kasar atau menyakiti hati orang lain, karena semua manusia kadang berbuat salah dan ini kesalahan besar baginya. Untuk itu dia mengaku menyesalinya sembari mengatakan cinta masyarakat, kultur, tradisi, dan hukum di Bali. Dia berharap netizen Indonesia dan polisi memberinya maaf. I'd like to apologize for the comments I had this morning. I'm already a few weeks in Bali and this was such a great experience. The cool vibe, good atmosphere, and people are so lovely, so nice, friendly, and every time I needed help, they always help me. I didn't want to be rude or to hurt your feelings. I'm really sorry. We all are humans, we're all doing mistakes. And this is my big mistake, and I really regret about it. And I ask you, Balinese people, police and government to forgive me because of this situation, because of the video. I didn't want to hurt anyone's feelings, and I'm really sad that I did very aggressive video on my emotions, but I'm not an aggressive person, and it was just my first experience and my mistake. We all are humans, we all are doing mistakes, and I ask you to forgive me, Balinese people, police and government, for that crazy video. Menindaklanjuti hal tersebut, di Reskrimsus Polda Bali, Kombes Pol Henry Fuser didampingi Kasubdit 5 Cyber di Reskrimsus Kompol Nanang Prihasmoko mengatakan pihaknya sudah memerintahkan jajarannya untuk mencari Valeria. Pihaknya akan menanyakan maksud ucapan Valeria. Pihaknya sempat mencari bule itu di beberapa tempat seperti di Hotel TS, Seminyak Kuta, dan Bidadari and Spa, Kerobokan Kuta Utara, tapi dia sudah meninggalkan lokasi. Berdasarkan koordinasi dengan imigrasi, wanita tersebut diduga masih di Bali. Pihaknya akan menyelidiki terkait Undang-Undang ITE apakah ada pencemaran terhadap institusi atau tidak. Tujuannya untuk menjaga Bali agar tentram. Tim Bali Express melaporkan.